Latvian love based on the idea of the blind dates between two people and little pieces, many little short etudes. Latvian people from different social groups, different ages, different backgrounds. Philips! Tas ir pareizi. Jūs jau ar vajag sačīlēt. Tomēr labi, ka 2 televizori. Tu otru ieliek ķēķī, ka jūs kaut ko tur taisīsiet, kas sakāt šeit, kas spējas vienāds var iemest. Bet 17:35 pa 1. kanālu man iet mīlas viesuli. Kad tikko biju uzsākusi darba gaitas bibliotēkā, visas grāmatas bija novīļotas, nolasītas. Tieši nācās pārsiet pati apgūt pārsiešanas mākslu, jā. Tagad stāv nokūt, nevienam nevajadzīga. Smēķētāji mirst jauni. Principā es darbdienās nesmēķēju. Ma lähen kindlasti seda Tallinnas veel vaatama, et uuesti osa saada sellest meisterlikkusest, mida lavastaja on pannud ühte teosesse, rääkimata näitlejate oskusest seda täiuslikkuseni lihvida. Arvan, et kõik need eestlased, kes praegu täna saalis olid, kõik lähevad Eestis uuesti seda vaatama. Õudselt mulle meeldib see, kuidas nad on suutnud need tüübid luua nii täpselt. Mulle tuleb minu elus täiesti ette need tüübid, on ju. Ja see, et nad ühel õhtul mängivad nii mitut eri tüüpi, nii puhtalt ja nii vaimukalt. Näitlejad on väga super ja kujundus mulle väga meeldib, et seda praktiliselt ei ole. Väga lihtne nagu kuskil külakultuurimajas maalitud sein. Ja mina ei ole ammu nii palju naerda saanud kui praegu. This performance was somehow even the anthropological research about the modern Latvian society. Of course, at the very end, this is a performance about loneliness. Yes.